Long yalam ka Kongres uba Roni Vilingdo ulaong baka jingkershan ka Kongres ya ka NPP Hakasi Hills Autonomous District Council kadai namar bakam kwa banwan ka Sensyar Administrator. Habakaran minta ka khandai tarik jeliu arhaja aphaulai uba Roni ulaong baladawan ka Sensyar Administrator mano banpet ya ka riti dostor bat khamtam bakanwan sa ka jingpen kala haka 6 schedule. Ni berkat ya ke council. Syubuh mentah, lada ngingi maju kerjaan. Kalau orang ke gubernur suruh ni, teka kamba bang ini open sencari, bang lain gubernur suruh, ne kabha ba dia terima. Tengi lah sim mereka terkerai, yang ba kenum don keno kaban mondra pun kata kaba ya ke council jungi, wan ke gubernur suruh, kalau kata kenum rebu. Itu nuri berurusan di kalau di Kongres berkerja dengan di NPP akan dijemufi. Kam kata ke nomor ba ladan lese kano ka jebam sutu jemut akan isi. De namta ba lada ni ma jingkershan kala la banwan ko ko sulung te ban mentakan wan sukamen men jaga subsidy. Ibu par khoi kita khmat. Kaba lada ngimdon menta hakamen men menta yo parlimen ki ona menta. Dilada kawan ke gubernur sul mano ban pek baik interest je kudai jungi kendau ka syar ketiga dosto jungi kenum kata halor kita kinong rem ni sim bangi de ban aki jingkershan ba lada kiwan ra ek amendment apo parlimen ni ka 6 schedule ni ne don menta ban ai jumut ye ke bangi so ya hap in kershan ke bangi so ya hap